agace kameze ntigacira kandi agace kameze karacika mwe yes bakunzi banyishu media hano kandi iri kuze John mubyara wanyu ndabamukije bivanye naho muri mwiro cyangwa bwa kiyo maze bio maze fresh hano kandi ni Mr Twitter nagarutse kandi imbere yanyu nkuko bisanzwe ndabazanya amakuru meza kandi atosoye atarimo amakosa ari mu ndero hagati rero nagarutse kandi hano imbere ya kamera za Nyishu Media no kuri microphone za Nyishu Media turi kumwe na Mr Famba Gasuguru Samba Famba wo musanzwe muzi monsieur le comédien n'ibindi byinshi asanzwe akora rero turamukije kwa Famba vipi alhamdulillah rabbil alamin meze neza gonashima Allah tabaraka wa taala byose nta nakimwe ntahuye mu nco kibazo mje no muisiramu nje no muisiramu kenshi ntanguye ikintu shirimana imbere yes ni kibazo rero ko ntatahuye na kimwe bijya bavuze uri umukafiri navyo utahura oya kubera apara ku mukafiri utazi ururimi uri umukafiri utazi cyarabo uri muisiramu na cyarabo buro kumenya ariko uri umukafiri na je ndi umusiramu wa ruguru urasiramu rero urasiramu yego tubonanye iganye umusiramu wa ruguru unaki je ndi umusiramu ariko wa ruguru urazi nta cyarabo ruguru bavuga ego so bakunzi banyishu Media turi ngaha turi kumwe na Famba cyatuzanye Famba hariho amakuru dufise meruka no gukubitirwa ndiko nsa no kuvugira yuko atamadeni ufise ariko nasanze muri make wowe ari umunyamanyanga ufise amadeni menshi yewe ufise amadeni menshi nje kugira mpagaruko aha turi kumwe nta n'umuntu numwe anyishyuza amafaranga canke nta n'ideni mfitiye umuntu nuko nanje atamuntu angirira amadeni je but nta mwanya amadeni mfise nta n'umuntu nogi ideni uri gufite umwishuza nk'imbwa no mimi silagi madeni wala yani sina vitu hivyo mimi sinaga nje turaheza kama ni franga tunaelewana unanipa nakupa tunamalizana maisha yanaendelea sawa ari umuntu rero amakuru dufise nuko ari umuntu mwumvikanya kazi kugeza kuri no mwanya utaraka mukorera kandi yaraguhaye amahera yiyo ku rusaku abajura cyazo ingorane mufise urusaku muramuzitira ibintu aho kuvuga umuntu akabitahura ari umuntu canke ni PIPIRO na POTESHO urirako none gushaka sonora problème zeno no mpamvu zenda nabakubita no problème zeno murazirika ibintu aho kuvuga ibintu tukabitahura ari umuntu sawa PIPIRO na POTESHO ubafitiye amahera ugiye wataka kuvuga by'amadeni gusa cemenya directement nubwo rusaku rukuranzanye yiwanje PIPIRO na POTESHO rusaku n'amakuru yize ndafitiye amahera nyabaki miliyoni 5 miliyoni 5 ayo makuru wayakuye PIPIRO na POTESHO bamutse no mu kiganiro nagari n'amagira wewe izo miliyoni 5 babuze ukuntu bazi explica bajya bapeti twarumva yakorana indirimbo audio video ndababwira audio video muzoma bihumbi miliyoni 2 mu miliyoni 2 bama miliyoni 1 n'igice ya no miliyoni 1.5 niyo bamaye cyane bavuze ko bayaguhaye yose miliyoni 2 bamaye kwanza miliyoni 1.5 ahaizi misi dushaka gushutinga video bacha banyongera ilaki 5 ziba miliyoni 2 ahageze gushutinga ya iyo clip yabo ndabura umwanya nico kintu uzi gusa kandi tuvuga ngo ni deni ni ibintu twumvikanye gusa naraburi umwanya n'ubu narababwiye ati dusubire kandi iyo ndirimbo tukikore nta ngorane clip tikore baranga ngo ya mbere badepashije amafaranga menshi ngo miliyoni 5 niba ari biki 3 bakoresheje mu bikoresho bari batubwiye bakore video uradekona ntiwagenda ega buri umuntu afite umwanya wiwe kile mtu akora muda wake umuntu kwa mushasikirizana mwana mwumvikanye wajya bapeti n'abana wajya bapeti n'akorofe wane vile bajya bapeti n'ababono prema kandi bajya bapeti njizo bavuna bajya bapeti tumvika go tuzo shootinga samedi kuko nje nduhuka samedi dimanche bacha samedi ni bandonde dimanche ni bandonde baza kununda mere credit ndiko nda shooting ko je nshundiga lundi jusqu'à vendredi samedi dimanche nduhuka n'uruhuka nono undonde imundu hagati nago ngatu ati banelefanya mere credit ndiba du shooting nabe wapi ndi bize banelefona vendredi ndi bize basura kundelefona kandi lundi Wewe misi bandondera yo misi yose yari misi yawe y'akazi ya handi ha mwana mvise kuja gushutinga ama clip video none kubera ko wemeye gutora amahera yabanze ya ni nka contrat wafashe ni contrat ndiyo wewe uje ukambira fama nyine kora indirimbo nawe ndakubwira amafaranga konje ndakukira amafaranga ndakubwira amafaranga yene naye ukayama swati batwahijije abakeneye ko ngira ibikorwa audio twayikoze kandi ngo mikaze vraiment yitwa afande ningo meze neza kandi sukuye kandi nubu bayisohoye boca bavuma isi yose ucabavuma kubera bakoranye n'icamamare apana n'icamamare bakoze indirimbo y'amateka nikangoma kako bien vraiment ni ngoma ivanze iri melange utobura ibintu byose irimo comedy irimo ibintu bihanura ibintu byose ito afande
but nuko gusa ni habaye gushutinga video mpari ariko amatwasumira nuko nabo bashutize video yiwawe ari babiri ngwaza kubona yuko ari ikintu kibuze tu ari ikintu kibuze kubera bayikoze ari batatu rero nababwiye kubera ari ikintu kibuze reka basi nje ndemeye amafaranga mwara yamaye dukore kandi clip ngo yaye ngo amahera twakoresheje ni menshi ngo ndabasubiza amahera barudusheme nani agace kameze ntigacira kandi agace kameze karacika mwe wona ncira umugani na kangutse ona kubadije agace kameze ntigacira agace kacira ni kamizwe uramavise imigani yiwe noneho kuba ushaka ndawemera ko wanje kugira ngo mwe wawe rega ntusobanutse je ndakubaza wawe nundasomanutse oya ndakubwiye agaca iyo kamize ikintu nikongera kugicira ntaje navuze agace yo katamize ikintu kaba kagiciye oya basi rutabitahura abandi barayagasi wewe kijuju wenyene kuri iyi ntaco wewe waramize udufaranga twabandi nshaka ko dusubiza rero tujye no du fucking money 2 million vraiment bajya sa amafaranga vraiment ahubwo nibijwe bakenye jeno basubiza amahera vraiment ariko nuko gusa bafise ibintu by'induru bafise uempoli ariko famba wewe kweri na featuring yawe iragoye amahera yose ni usaba kuri featuring gusa erega nje maze imyaka 16 ndiko ndubaka izina nawe atahonda ashika ariko umwanya natakaje yasho nabize je navuye mu rugombo naswe kuza ngaye bujumbura n'amaguru uzanga kurondera izina seza ndiko ndatigita ndara mu vyono ndara muri kanevu ndiko ndendera izina famba kugira famba hagarare yitwe famba yitwe umugabo wagasubita mu cyonzi bibiri imyaka 16 ndiko ndakora man sikintu cyoroshe amahera maze kujya amakolabo amasho y'ikibiki nani cha hagati nani cha kabiri cyane amafaranga maze kudepansa kubakira izina ry'imfisi sifisi izina rya atari ariko ndazi abanzi baranzi abankunda barankunda none famba tukubaze none byavuye kugira ngo uce uhitamwe no gukubakorera ko kugezaho ni PIPIRO ni POTESHO ari umwana bose ni PIPIRO na POTESHO bose wariye n'umwana wiwe umwe muri bo urusakurukuye nabibonye kuri bakasami ntozwe bakamesa mirege yarabikize kuri rezo social uramfasha none tubwire byavuye kuki no tubireke ibyo bintu aho kandi tukihoza gusa ko kanyuma niko kabi niko kare kuca tubireke ibyo bintu wambuga tubireke gusa none kubera iki basi tubwire impamvu wowe urapinga ibintu mwapinze ugacubishira mu na action kweri bikaba vya vrai mbona gute kwanza mfata gute ngeze umunyarugombo urumva mupinze n'umuntu basi ijya action yo mu kabare yari kwiye ariko no ati icyo action bansanze muhira sinibaza yuko ibyo byari kiturumbuka tunavyo narinzi ziya foto zari zikwiye pakana man rekana n'urwo rusako tuvugana ibindi rekana n'urwo rusako munyaraje rero apana mmenyi tuvugana ibindi man vuruga kicho oya vamba basi do igituma basi nyemba ujya mwana warusanzwe umukeneye cyangwa wabigize kubera gupingana gusa PIPIRO man ujya je mpinze ikintu mba mpinze yari gupinga gusa urazi amateka abanyarugombo cange abanyarugombo kuntu baba bamitse nabantu twisunze ikintu gisema hici kitu tukifanye turagikora tu kandi nabantu tu juste tutananirwa n'ikintu iyo esprit ya mina itaka unayitaka tugende ndagusayininga ubumunyarugombo uvuga yo zemvuka mukamenge ngaho iyo mana ishino mwijuru waje ngurube oya gusa nyene nsana uri parazeba muri iyi minsi ambonye ugomba no gushiramo wewe hapa na umanyarugombo no gushiramo wewe wapi mina ni abadilika sonana nubu unya ndafise allergie kuri ivyo bintu by'ingurube ko sinashaka no kuvyumva ndaza amajini ngurube oya ndafise allergie urumva ndaza amajini ngurube oya allergie no kuvuga niyo ndabibonye cyane numva merewe nabi unya sindabikunda ni bien tu akazi umanyarugombo mbumunyarugombo ahubwo mbumunya d'origine Kamenge ampeti nje kuvuga nanje rero nuzuravuga ifaransa nje sinize na minerval wandi hi aho kuvuga kantu gacira mu gifaransa ibyo biriko ubwa mbere utakura bivuga ntaco ma energie ma d'origine ibintu so imvukira mu Kamenge ariko nationality urasubiye igifaransa oya mba mu rugombo ariko ndimvukira mu Kamenge tubivuga igifaransa nigisubire kandi ko nanje ndakidugije ngaho twava tuburana ukandondera ngaho ukambura kimwe mu gifaransa je ne sais pas bien sa imana baguhezagire papa je ndagiye none kutangiye kumbwira ibintu ntatahura kuko mbye ibintu natahuritse
usiku mwema basi Aya, tu mchana mwema usaku waroheje nacho ndumiwe.